kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makiriyon tamam no Martes lakay. Mabalin lata mo it bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Na, apay asaanan? Di mo kaya ti makalibre aya? Ag-commute tayo langan. Nakababain mo't kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Amukan bakit? Ang mga no agpauray ka manen. Nakababain mo't itikasinsin mo ah. No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, tay bagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasa oh. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Makiriunion kayo mat, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma, no okay ang kada kayo ah. Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay Manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 ah. Nang runa numatraffic tayo. Awa mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 lata ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami Manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit? Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagak kan kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita? Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita akasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni narang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan ah, saan damat asumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo day ta kasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot ngamin tinakairuwaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan, tama pantayo itayan ra. Saan ka kadi pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Makauray da ah, para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Amang ano, datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalang ti demanding. Agraraman kamot, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, ta saan pa'y analpas ti make up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan ah. Masapol ang napintasak ijay. Ang mumot ariyon yun ti papanantayo. Dahil tatidyak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na ititatao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y Manang. Si kakit dimot. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malat ta. Ditan agpinabasol Manang. Isupay kit di ataktak nukwa. Alah mapantayo kit din Manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay payla ang alas 9 ti agsapa. Nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Tainururay mi da kasinsin Lili. Ay nawaw, saan da nga mo nga alas 9 ti program aya?
Adamat ti chat iti group chat. Imposible mat ano di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas sa istirubwat mi. Ngam awan latamot. Naladaw dalatta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, naku nampay anti. Uray lang makaungat ni nanang kankwa na. Ay, uray asino mo ta. Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, wala, nakasapsapa da kantatang ante. Ay, isumo lagayam ah. Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Wan antay, inton madamdama pa'y kuma, tamaki istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya, Wan, di da makaururay. tiko na itay katanda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod antay, nag-file da kumapay itilib. Saan ka no mabalain? No kayat yaw, mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, kwa, saanan antay? Ay nawaw, kunak man no kayat mo pa'y ti makiisi istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami latta kadakwada. Anya ti may imbaga ni nanang itay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At day ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko nam ata na ilasat na. Madama nga agpapaimbag iti ospital ita. bisitaan tayo ah. Kaano anawaya kaya? Nubigat ti malam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitaam ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngam awan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Di may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga minadi mo kayat ti ag-commute ah. Narigat nga rot ti ag-commute. Kan may sa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang matagdamag, bakit? Nadamag mo tinapasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka din. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak kumamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo ah. Wana, saan kumula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak latan kada kayo. Awan mat dakas na, basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wan, Manang. Diyak kayat ti agpapauray ah, ngamin nagrigat ti aguray. Makitam na ita. Naladaw man ang tikasinsin mo. Ugali ng samot ng tikasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay ngamin ngay manugot ka ang makilugan na ijay. Kat amumad ti aramid na. Imbagak mo't kankwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mga agpauray? Isula ka na yun ti maururay. Maruwam mo ten. Paimportante launay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Ano timbaga na ya? Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Agrobat takit din. Agkumyat lagay. Wanan ah. Anya ngay nga rod kat naladaw mo't manun. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mabalain akanayon latan nga iso tiro urayan tayo. Makaumamot ah. Nay, kunak man no napan kayo di ospital. Awan ti pakiluganak. Dama ng Andrea ngay. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Nay takit din. Ang mga no naladaw ka iso akasta. Mano a minuto laeng mat. Nairuam ka nga minan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Agkumyot kalatan ah.
Saan ako namapan? Saan kumula nga amot ti papanak ijay? Mabalin mo tiyag sa lodsod. Saan ka mat nga umal? Saanan? Basol dayjay nga Andrea. Ay nawaw, sa bali man nga minon at tao ti pabasulam. Anya timbagan ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksakitan tinaka mo kanya. Agin di mo ka pay laeng. Nalipatam ka day tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laeng nga napan ijibalayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kamin tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko ang nabisita ti kasinsinta. Basol mo nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka, saan ka di? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumarunong amin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka, sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda papanan tayo, kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mat tinakadamagam? Ti karuba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Mano a minuto laang mo dayjay. Di kagsawi ti kasta Tano si ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pay dayjay nga Andrea. Ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam? Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapa anyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante. Wen, iso tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang dayjay ante. Anya, amoy umat dayjay akasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na matgayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day ta ante. Nagwanak mat idi ko na amakilugan. Pinanawan mi laang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. No kasta nga raod. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay, syakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day jalili. Ay nawaw. Apay nilili bakit? Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siyak ka no ti pabasulan na no apay asaan anapan iji ospital. Anya? Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? Kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak Lili. Wala ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makilugan na. Tati kayat tiyo kat da kayo ti bida. Anya? Madlaw mo ngamin. Di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea akasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin dayjay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga pauray ka, ay awan
talaga ang maumadakan ka. Nagistorya dayjay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang? Siya nakasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam ko matikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam ataaw. Ay nawaw. Kas na ko nakitayan. Irespitom ti oras ti padam ataaw. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubuata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapaak tapno awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.